you asking you then they see men we believe we must have sex on the first date to meet sahi leto samania no ka date ndago tana kana waje tulihana my friend lazima ingongwe shebeden lazima iendelee hiyo siku yes that is ndio kule shebeden ni kurmaga kai no kinyoro mega kai no kinya kana that night so do a date yo aka okay naturally no me edelo itori we are millennials mzae amegrow ana amekapitia anajua life ya kitambo vile imekuwa daisi ile dates ya daisi dates ya tena ogo daisi dates nego kamwili to kali agatuwa gago kuna ndio wewe ndolete na ndokwaria tena le ane akwera mutumia nyaje hadi na matano unaona kokore what we need to do we need to have sorry kanyamu kanini ndio sikikata tukigaga bido huko you get right now things have changed. How can it for do me and do you? It's do me and do you. No can what I could have go. No hali ya huko. No morere. No kinore. Lazima kabongo Come to think of it every day era trend late last year. Akakuetu hadi karudi yetu. Hadi alia chipona na pizza na kuku. Na wewe ndio manginya. Hapo na expect ati kuna mahali anaambiwa nipe. Akimwera mimi sipeani. Oh, I think ni video. Agetigiro biro ya maana mau matanda. Leo yani onawe mwanake shua ile. Pizza. Niye ole indo mani. Ai, lazima iwe editor. Exactly. Editor very interesting. Between kumenya ritwa na ya mwakomania. Mwakorwo muthiete ta hakuta tamweli no number one kurora no hutu akurore musmailane ona dokumu wamenya is an achievement that's achievement usirigira hapo ukamenya ni yako wewe ndio rocio kamekishwa ni wathi kumwetha haria muracimana iri hau niho ningi ukamurugamia mure hai wetagwo ate ni nditagwo ngania au ogwo ni gwetagwo ni gutie kinathimo au etagwo tuge etagwo maitha yes urocio gukenia muno una ni uguthikinya wera ma boys maria mayo ke indi mwire have achieved yes ngwizo no matireterera ritwa etagwo maitha yes kana saisa ni da huyo leo ni age mai dhimeni tatori ni ya mwe no wagera ila depend kwa jumwaria nona haya ilio rotiara makunikini ilio thina ogono no wa thina ilio thina wale mwitu ugirire gushawari thina shura thina mundu akayashara mwitu watu la mwalimu atene thina ukayo one ni fio ndo ma kuna thina haya now wakinya hindi iria mugathire ngimuthi nake rũĩ rĩngĩ nĩ handũ arathi gũtaha maĩ nĩ tutu date ũkamũtaima agĩthi rũĩ ũkamũigĩrĩra ũkoya uyu become a gentleman ũkamũkuĩra mũtũngi mutana kumira ka forest view karũgama ũkamũnyita guoko ũkamũkisikia yes yes etekera ũguo ukamenya no tudito wega na kuma ukamenya bas from ni datu kumwita na kuhiga ni wewe maboy ni ndugakimwira ukamera ucio thata ici nata ni ritu nimegera box ya broke men it was real love that's real love it was agutiere horo ati anga kwa niki kwanza matinda kuona ciana icio ciitoga tomoga uroka kujitira tundu kwani mwe gari mwina gari and like sai that is sai and then so after how long did you guys like
have sex the first time mwasamania ni mwakati ndio mwachamania ndio kile ni megita arrangement so ndio number 1 wala ndio namba cia rojini kana cia BNB alijiona yado we cube wewe ndio tu ya nini ngine cube dile yes ndio make arrangements na boy fulani ile hiyo na kata kama kuna exile kama nini wewe sumuka na akakwira agora umenye niga mala mwaja mwabagani na vemwe ukoro bishoka vemwe ukoro ifagite shauri yako ni dasho kadha vemwe hema ambao tuweka hapo ni enda kwa malakai adia duka kagura musere nudu awa ita kihingo ina turogote ai murali tekuro nyere kiri kamwe no hikie medeko menya kutikwa na tikwanu niamenyaga I mean we were honest that was so good we were very honest ukamara trere by the way goko kwa kinya na goko kwa jugushi na ka accept it's okay na gakena nigwendete mwendwa no like that no ni mara kona this guy has he has a liking for fine things no yata nero na potential you're able to read through unlike say mazeni today that is really to the date but you know things have changed na niwo mukinye hindi yo na mukugiananga ona muthenya ucio onake ndari easy ni mukugiana nuko bahati ya Ngai uguo agetikira themwe itigiti ta ndaika 30 acha ngoli ngongo that's a perfect way gutuma mundu I would chase chasing yes. But do you think right now muye tunatikira go chase for over a week because sai watu wako na sai wanaongelea tenere ratio ya duni natumia yani 1:1 back then ndio sio sai ona nimakoro mekitetiriri una aciari makomerithiri twao makamiratiriri muona kwa bari angania mwanake ucio gwituangania yes mugu ni makomoi no na acio na no kwa bari angania ucio ni oneka atare mundu riwe nyina ni akora agotunire riwe 80%. Alafu wakati ndani gutuma kumashubi yes mwega na niongerera icembe kuoria nice but tena ni kwa no wa matchmaking and you choose to work by the way wow that's nice choose to work ukaigwa kwa bari angania tukoranaga nakuo kwa bari angania nega acio nega like that and it worked like sai au gaijiri ni witago ona kama reni tiakiwa thonu wa bathi mucemanagia bathi-ini mugatumo thoni no kaberia habu mukaji habu mwacemania kino mukaria gwikinya Nairobi ri wina namba ni umuthi yeni no ni kigiko gicenjetie ni murerere wa uria maybe generation itu exactly ni generation ro irathi tundu ariri kiangalia generation yao na yetu very different tari kama sahi mimi I believe aire tuone tuina wakana tumira tukiwa tuina uraisi au months oraga like 4 months 5 months no ramuchis agendia alda woto rakwa musi kwanja before odite alokite kwa kunyumba but idwe hede ituri na ndio ginya ni mundu ni agima ile fio ri ogi ukora regere uri uthire you know we are human yes ni gini uthire wate na no tuna gutia ke no horo wa mikingo na kina eurito ni uthire ni urwarire ganoria na kuwe gatego wewe na kamu ni ure bi uri wika do you know the only person you can trust is your mother ni okara ni kwa no mwire ni mami hana ni di hana problem no but today it is compare the rate at which these guys were dating wakidate na kugafere na daisi kendo kina tumajuge na wona sorry na wona ugakora
wakora rege ngihana story yako gakora niu ni brando mundu uria muru muno gatwika ati mwaka umwe ni ukoretwo na ikiteri mwaka umwe kana tatu wewe mundu muru wania wewe sio wiki unaweza na wiki one wewe mundu